Sari kaham jotono ani istri gandinok channel ang tininjang pasang tuwi pheka atani biscuit sramungno hingke chungnogo atani biscuit bo khlaise mano dal bidar khayo hingke ang tabo thangsino chung atani biscuit khaya bangai chini tamo mane rekhakai chung khalnong nei hake kothok kai chaima ke ani atani biscuit khaimai puila nangai ro najinara angko iro cup kanne naja hingke bati kaisa khaimo atta iro abon ulo hingke suji ro kabada hingke narikra kurukja abon ulo hingke kasu badam mo hingke kasu badam ang kasu badam no sukrubuina khaimo amo kasu badam rekha hingke biscuit belai no thogo mage khlaisa hingke hingke abon khairo som chung kisairo ririkha abon ulo hingke iro elachi gura abor ikhote flavor moto mo sini biscuit ni dia abon ulo hingke thok kupur iro samis kaisa te kisa ririkha chung iro abo imra chung kaham kai sapik nai jo to mix khaibine pula samis bekhayoi narokom heke jani janoko khlaijai nai bai die bayebrok ani biron rok pulla ni simi paithak jorati nai tongdi hingke norok jani janogo maheke atani biscuit khlai chaiman nai mokhe chini o chung tuirui kisa guluguina nai kaham kai chung imon tuibai no I atani biscuit chung tabu sapik nai no naidi meheke chung tabu sapiki tong biscuit no hingke naidi ani jo to kaham kai sobe bege atani biscuit tabu chung inko kisa rakho to khaimo asuk norom khaisu gya roti khaimana hai khayama kisa kra khaimana ro rakho to khai sinimo biscuit samna hingke ba meke kiting khai chung tabu imno 10 minute kholobui tonna hingke ang hai 10 minute ulo khaipi nai hingke ang to 10 minute ulo khaipi kya naidina ro ani biscuit kisa norom hingke ang tabu imno kiting khainai gani ja bak nai biscuit iro kaibu songnai chung bak nai iro ani cup kainai atani biscuit kaham kabango boyong thaisa potorongo meheke chung imno bokobong ma khayo biscuit bai mo chini bokobong ongnai hingke lok sisi naidi kosong meheke ani I atani biscuit khani meheke lok sisi bokobong khaja ang tau rai tongo imno naidina ro chung meheke jo to size ke rai mana nai hingke naidi ani jo to tabu meheke rabai kya ang tagi mono nai tongdi noro hingke noro jani janoko khlai chaiman nai biscuit noi meheke tak nai kuso yagoti sawoi chung hingke naidi noro imeheke biscuit tage man noro tago imano kaisa mani noro chakur bai phano mno dijon khai rimano naile waru kaisa jekono
माने नोर डिजाइन खा आंखाय वार बय खागे मन नाजि नोर ओमफ्राय के आं नायथाव खारिनाय नोर आनसते नायथखाय खाय मानानो साइथखा हिंके हिंके नोर जो तो बिस्कुट नो में के डिजाइन खायरी मानो जो तो बिस्कुट नो mahake naithok khlai ka hangke chung chana ni bo musung no mahake no khakai sini sere robo mahake dal bidal khai chai khakai chung sai mano tabuk lockdown ni jora ba chung phal no bo sob samay khola maya chung mahake no khlai chalai ka hangkai joto no abo sa nai na thok loi tongo thok ko porimo i biscuit ata ni biscuit hingke chung thok ko bai khlai ka hangke belai no kahamo mo hingke ani tabuk thok tung kha naji na ang kaisa kai jo tono iro i tawol lo ri be jo tono ri tono naji ira ane kai hate 5টা না তে মানি কত খাই গে হতে jo to ek logi 15 10-15টা খাই মান না ani ro sai hate 5টা বিস্কিট দিখা ইমো সং কিছু হল লেম খাই মা tono মিডে লো খাই বেশি বাড়িয়ে কমিয়ে একদম মিডল খাই তখন চিনি বিস্কুট কাহা মনে খাবো খামিয়া আমি কে চিংম না 1 মিনিট bisa kol ini naik apa ulo kan cung bisa naik mana tahu yogu tongo biskut naik tong di mungkin aja nih biskut tabuk khasa khasi ongkha antami mana joto pilih di benya pilih di kisah te 1 minit ulo hogan cung mana kari ui caiman kha gani biskut tabuk joto ongkha tabuk kumhaga sungsaki sakasi kari kha kumhaga kari to na sini biskut no sumas kaisa boyong toni caiman sini biskut kuno no tong yema sungira kuno tuiro gri sabi jaiga chini butui asa thog ge sung chini biskut joto no sung heka yok bai nai Hingga ani biscuit tabu joto ready ang hanaro naidi belai naithok suka hingga nero ani i video no kebu naithok jagi tongka hingga nero ano like khaidi ani i video no hingga nero ni bayro kabang hai share khailai di hingga nero ani video kebu katalong tongka hingga nero subscribe khaidi te bell icon no save di hingga nero basanga ang tebu katal video tu khai finai